Når det gælder børnemad, vil man som forældre vælge det bedste, man kan give sit barn. Men er børnemad på glas det bedste? Konserveringsmidler og tilsætningsstoffer får du med i købet. Og du skal betale op til 20 kroner for et enkelt glas. Med Babybullet kan du lave børnemad til en hel uge for nogle få kroner på nogle få sekunder. Du sparer både tid og penge. Børnemad på butikshylden kan være ældre end dit barn. Med Babybullet ved du præcis, hvad dit barn får i sig. The makers of the Magic Bullet have redesigned the blade, the motor, and the size for the best baby food making system you've ever seen. I've got my peas here all ready to go. The peas go right in the cup here with just a little bit of water. I just pop on the blade and watch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seconds. This is the perfect pea puree for the freshest, smoothest baby food. Now you try to get that from a jar. Now as you can see, it doesn't take long. Look, the mango and banana are being blended down to the smoothest puree. I've made a 7-second perfect pea puree, 8-second vitamin-rich mango and banana baby food, and 9-second protein-packed chicken and rice puree with no added sugar, no fillers, and no preservatives. And then just spoon the food into the storage cup. Now for the cool part. So after you've put the food into the storage cup, just twist the dial to today's date. Now you instantly have your made-on date. Babybullet er et helt system, som gør det super enkelt for dig at lave, opbevare og fryse din egen børnemad. Du kan lave børnemad til en hel uge på kun 5 minutter. Du får 2 små beholdere, som du kan lave dagens frokost eller middag i direkte. Tryk ned og drej fast, og efter nogle få sekunder har du perfekt puré til de mindste. Tryk ned og slip nogle gange, så får du lidt større stykker i maden til lidt ældre babyer. Læg bare lidt af familiens middag i den lille beholder, så kan alle spise samme slags mad. Du får også Babybullets kostråd, som ikke kun er en kogebog, men en guide, som hjælper dig med at sikre, at din baby får de rette næringsstoffer hvert skridt på vejen. Med Babybullet får du 2 skæreblade, blenderbladet, som laver perfekt børnemad, og kværnbladet, som maler ris, gryn og havre for at lave superfin babygrød. Du får en stor beholder, som laver børnemad til en hel uge, og frysebakken, som gør det let at fryse og trykke færdige portioner ud. Desuden får du 6 Babybullet portionsglas. På de små låg er der en smart datoangiver, hvor du selv indstiller, hvornår maden blev lavet, så du altid ved, at den er frisk. Med den praktiske opbevaringsbakke holder du orden på alle glassene i køleskabet. Bestil Babybullet nu, så får du alt, hvad du skal bruge til at tilberede, fryse og opbevare næringsrig børnemad. To make a week's worth of baby food, we're gonna need this. This is the Babybullet Batch Bowl. And with it, we can puree entire batches of baby food and make more to store, all in just seconds. First, I'm gonna add just a splash of water, and then I can fit this entire sweet potato in here. And let the Babybullet do the work. Now look, we just made a week's worth of sweet potato baby food in just seconds. And this sweet potato cost me just over $1. Now, this is the Babybullet's batch tray. Pop on this Stay Fresh Seal and Store lid, and now our entire batch of sweet potato baby food can go in the freezer. I was actually intending to feed my baby with jarred baby food, but with the Babybullet, it's just so convenient to use, and the consistency of the Babybullet food was perfect every time. You should try the Babybullet because it is a whole system that makes making your baby's natural organic baby food so easy. Bestil Babybullet nu, så får du alt, hvad du skal bruge til at tilberede, fryse og opbevare næringsrig børnemad.